Mi smo odlučili da promijenimo Crnu Goru, zato što i građani ove države zaslužuju da žive u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Crna Gora je jedina evropska država u kojoj vlast nikada nije smijenjena demokratskim putem, demokratskim sredstvima i metodama. Ovdje se vlast nije mijenjala od 1945. godine, samo što je vladajuća partija mijenjala ime i od nekadašnjeg komunističkog danas su maskirani i prikriveni demokratskim nazivom i prikladnom retorikom. Metodi vladanja, zastrašivanja građana i ukupni stil vladanja u suštini je ostao sličan onome koji je bio dominantan 50. godina prošlog vijeka. Nesmjenjivost takvog režima u Crnoj Gori održava se brutalnim političkim nasiljem, direktnom zloupotrebom državnih resursa, službi bezbjednosti, organizovanih kriminalnih bandi i bezočnom krađom na izborima. Napravili su sistem u kome vlada i sve državne institucije funkcionišu kao izborni štabovi, a državna administracija, umjesto da servisira naše potrebe, radi kao izborna mašina tog izbornog štaba. Sve je podređeno tome jednom cilju, izbornoj pobjedi, to jest izbornoj krađi. Svako ministarstvo, svaka vladina agencija, svaki fond i služba, sve su pretvorene u oruđa izborne krađe. Upravo zato što je izborni proces u potpunosti iskontrolisan, mi jednostavno nemamo načina da kao glasači utičemo na to šta radi naša vlast. Ja sam polovinu svog života posvetio borbi za reforme i za demokratizaciju Crne Gore. Već 8 godina sam aktivno u politici, kao poslanik u Skupštini. Zaključak do koga sam za sve ove godine uspio da dođem je da ovi režimi ovakve vrste jednostavno ne mogu da se smijene na izborima, koje ti režimi sami organizuju. Izbori su ključni dio fasade koje oni toliko dugo i tako mukotrpno grade. I njihova pobjeda na tim pokradenim izborima je bukvalno jedina potpuna izvjesna stvar u čitavom sistemu koju su napravili. Đukanovićeve institucije ne rade svoj posao. Njihova osnovna svrha je da organizuju i provode izbornu krađu pod Đukanovićevom dirigentskom palicom uz svesrdnu pomoć kriminalnih struktura i uz asistenciju režimskih medija. A između dva izborna ciklusa te institucije selektivno i dirigovano primenjuju zakone pokrivajući visoku korupciju i žmureći na pljačku države i budžeta. Po obimu, po dužini njenog trajanja i po bahatosti koju lopovi pokazuju, ovakva dvodecenijska pljačka nacionalnih resursa i javnih fondova nije do sada zapamćena u dugoj istoriji ovog prostora. Crna Gora je odavno u stanju svojevrsnog dvovlašća. Našom državom zajednički upravljaju Đukanovićeve političke i administrativne strukture sa jedne strane i Đukanoviću bliske kriminalne strukture sa druge strane. To ravnopravno partnerstvo je izgrađeno i učvršćeno upravo u takozvanim izbornim pobjedama ovog režima, koje te dvije grupacije zajednički realizuju, a koje čelnici tih grupacija najčešće zajednički proslavljaju. Ti ravnopravni partneri u izbornim krađama poslije takozvanih izbora postaju ravnopravni akcionari u pljački državnih resursa koja se već deceniju intenzivno provodi. To dvovlašće o kome sam govorio, taj politički mafijaški brak koji je u Crnoj Gori sklopljen, to je izvor ključne i ogromne nestabilnosti države Crne Gore. Naš zahtjev za slobodnim izborima i za formiranjem prelazne vlade jeste korak u pravcu stabilizovanja naše poljuljane države. Toliko su nam puta strani partneri, novinari, a i obični ljudi na ulici prilazili i pitali nas zašto učestvujete na izborima, zašto se ne pobunite. Evo, pobunili smo se, konačno. Izlazimo na ulice jer smo kao građani bijesni zbog referendumske prevare, zbog poniženja kojima smo izloženi, zbog pljačke i kriminalizacije društva i zbog stalnih izbornih krađa. Zato tražimo prve fer i slobodne izbore i ostaćemo na ulici sve do ispunjenja toga našeg zahtjeva. A do toga nas može dovesti jedino prelazna vlada. Samo ona ima šansu da organizuje fer i slobodne izbore. A samo demokratskim protestima mi možemo da natjeramo režim da prihvati prelaznu vladu, čije formiranje zahtjevamo. Upravo je naša obaveza i najsvetije od svih prava i najneophodnije od svih dužnosti da mirnim i upornim protestima dovedemo do pada vlade Mila Đukanovića, a nakon toga izaberemo prelaznu vladu koja je naš prvi politički cilj. Zato pozivamo sve slobodoumne i hrabre, sve odlučne i nepodmitljive, sve koji se osjećaju poniženim i prevarenim, sve kojima je dosta siromaštva, nepravde, korupcije i kriminala, sve koji su zbog otvorenog lopovluka ostali bez posla,
sve mlade čija je budućnost u ovim okolnostima više nego neizvjesna, da nam se pridruže, jer sloboda se ne poklanja, sloboda se samo osvaja. Sloboda traži ljude. Takođe, pozivam i one koji ne mogu biti sa nama, a ipak na neki način žele da učestvuju u promjenama u Crnoj Gori, da nam pomognu, jer i za to postoje mogućnosti.